الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة فجعلها غير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك دعامة المجتمع، وإن هذا ما يطلبه الإيمان ويفرضه علينا، فإنه لا بد أن يسعى كل منا في إصلاح المجتمع بشتى الوسائل التي تضمن المصلحة وتزول بها المفسدة، فيأمر بالمعروف بالرفق واللين والإقناع، ويصبر على ما يحصل له من أذى. وإن على المؤمنين كلهم أن يتعاونوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويساعدوا من رأوه قائما به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن ولنداك وودني إن وسبنالي إن وأدي إن إنكم أفالا الزمان ما أفالا الفون دي أفالا. يتمكنك الله سبحانه وتعالى تدينير دو مفتي محمد صلى الله عليه وسلم ووادي دي مفتي برد مؤد يالتنا دي يمبه بين de tawno ko be yamirobe ko moƴƴi hada ko boni hibe gomdini Allah subhanahu wa ta'ala. En jarnamo kanko Allah e dow nemaji makko ɗin fuu, suuɗiɗi e feeñuɗi. Seedo ala reweteɗo e gonga si wona kanko, nde tawno ko kanko tun tagi, ko kanko tun jeeyi, ko kanko tun toppiti, ala goɗɗo go handuɗo rewede si wona kanko. Seedo ɗen oɗo mo o suɓi wonuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ala hay e gooto marɗo haqqe jokkede si wona kanko. Nde tawno gooto fof kun jogii kun e teddungal, kun mari kun e martaba, kun jogii kun e jaahu o heɓude ko wo ko Muhammadu nula, ko sabu dambugol hoore makko e diina Muhammadu ka waɗi so heɓi kun ɗon. Idan o hana ƴettude kun o itta yimɓe ɓen e jokkugol Muhammadu, o waɗa hoore makko jokkete. Si wona ɗum haray mo jeeya e toñoɓɓe, ko waɗi ko suuɗugol ɓural nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓurna hoore mum waɗi neɗɗo wiide yo jokkete nelaɗo jokke. en toro Allah e juule nelaɗo e ɓeygude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha ñande ngal dari. jeeɓe Allah
en seedata hiɗe yamodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala sabu kulol Allah ngol ko ngol moƴƴinta bani adama on angal kulol Allah ngol ko ɗum bonnata neɗɗo on tawi neɗɗo on huli Allah moƴƴere nden fuu harano welimo waɗande so huli Allah haray bone on fuu no welimo accande idan nafoore kulol Allah ngol koko Yusufu wino kon baba goto mum innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ande do kala hulɗo Allah muññi tabiti e hoore kulol Allah ngol Allah bonnata golle neɗɗo moƴƴinɗo aduna omo bonnata kadi golle neɗɗo moƴƴinɗo kala kala a gollata ko moƴƴi Allah yiltoyoɓe ma ko boni abadan waɗali waɗata idan hulen Allah subhanahu wa ta'ala si a huli Allah ko hoore ma waɗanɗa sa hulali Allah ko hoore ma loruɗa rento ɗen e ɗiɗo boneji wonɗi e hoore ndiɗo leydi rentinen e majji rentagol e bone wona wongol tun a watta bone on ko ya a rento e bone on rentina e makko ko waɗi no woodi boneji haysi a waɗali ɗi si a jooɗike a fanki haa ɗi waɗama lorra kan si ari wona bonnuɗo on tun heɓata ɗum subhanahu wa ta'ala wi wattaqu fitnatan la tusibanna alladina minkum la tusibanna alladina zalamu minkum khassa rente e ɗi boneji ɗi tawata si ɗi woni haa ɗi waɗama wona woɓɓe ɓen tu soñjoto misal mum no wayi wasi jama moɓike jooɗike goto ara ñaakino ɗo o yumbita ɗi fo inna accede yo yumbituɗe ɓe yiide si ɗi yalti wona memminɗo ɗi on tun ɗi fiɗata ko kala tawara ɗon kanƴe ɗi sodinira ɗum ko hombo memmiɗi hombo memminaɗi idan no woodi e boneji so tawi ɗi haɗaka a inni yo waɗo yo waɗu no waɗi wo ñande joddini ari on fof on heɓe haray no jeeya e ko diina meɗen kallandi en noddugol yimɓe ɓen faade e moƴƴere nden rentingol yimɓe ɓen e boneji ɗin ɗum ɗo ko tugalal e nder diina kan diina kam wawata wuurude e ɓaawo muɗum yimɓe ɓen heɓata malore e ɓaawo muɗum ɓe heɓata ɓuttu e ɓaawo muɗum ɓe heɓata ko ɓe faala kon ka adna ɗo e ka laakara e ɓaawo muɗum so tawi fof juuli hoori kono goto yamirta ko moƴƴi haɗata ko boni hatta yimɓe ɓen bona koma goto kala e julɓe ɓen mo be eto embere muɗum on mo be no woodi ka wawi yamirde ko moƴƴi no woodi ko wawi haɗde bone hananama a neɗɗo julɗo a yiide neɗɗo no wadde ko hana wadde ina andi le pellet si o woni e ɗum ɗo o duumiki e ɗum ɗo ha o maayi e ɗum ɗo joddi makko ndin ko yiite accamo o yaha e muɗum fanka ɗon haray a yiɗalimo a yurminalimo a yiɗanalimo moƴƴere a hana yiide neɗɗo no acci moƴƴere nde tawata pellet si o waɗino nde ɗo so o maayi ko aljanna woni ko o yahata so a yamiralimo ɗum rerɗinɗamo ɗum walluɗamo no o waɗira ɗum hara a yiɗanalimo moƴƴere a yiɗalimo kadi idan ka yiɗugol yimɓe ɓe yiɗana ɓe moƴƴere nden ko goto kala yo daro waɗa hoore muɗum yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni embere taɗa makko on a wi'aka ya a wowlan mo konngol ma hewtata noppi mum kono mo konngol ma on hewtata noppi mum yewtu on ɗon kañum ɗum ɗo no jeeya e dewe ɗe tawata Allah subhanahu wa ta'ala fawi e hoore meɗen no jeeya e tugalal moƴƴinelngal jama on moƴƴina hakkundeji maɓɓe diina meɗen kan no yamiri en ɗum farli ɗum e hoore meɗen
ko ma heɓo e jama fo jama yimɓe fo yimɓe immotoɓe golla ɗeɗo golle fiyo jama o woni e jam. nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo wonno métier maɓɓe on, ɗum wonno métier sahabaɓe ɓen, ko ɗum woni métier annabaɓen fof ka hoore leydi ɗo. yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni, yamira ko moƴƴi ko ndeyɗa yamira neɗɗo on hara na e mone kadi na ya wolamo eɗa monanimo ko a yewtirmo fi yo jaɓu, wona ya yewtirmo yo faala yo jaɓu, somo faala yo accu ɗon, sabu nafa kanko si o jaɓi o heɓa. idan ko ya yamir ko moƴƴi kon e newende, yamira ko moƴƴi kon, yewtira neɗɗo on kadi no o faamira hihi ɗum ɗo koko moƴƴini o accu waɗade, yewtiramo kadi no o andira hihi ɗum ɗo ko boni o woni e wadde. sabu tuma goo neɗɗo no salo wadde hunde tawa ko moƴƴere kono o anda ko moƴƴere ko ɗum haɗi o waɗa. tuma goo neɗɗo no waɗa hunde tawa ko bone kono o anda ko bone ko ɗum haɗi o acca. joni noon golle maɗen an ko andingol mo nde moƴƴere ɗo kodi yo ko moƴƴere ni. si o waɗi nafoore makko no ton, nafoore jama on no ton, andinamo kadi oɗo bone ko bone, o anda wondema haray oɗo bone si o waɗimo lorra jama on. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe wondirimo wonki maɓɓe kin woni e jungo muɗum on, ma yamiron ko moƴƴi haɗon ko boni, si wona ɗum hewti ka Allah immina lette immorde ka makko, hara hande kadi si on fewtimo on torike mo jaabinta. yani no jeeya e ko watta ha jama tawa si torike Allah jaabinantaɓe, accugol yamir ko moƴƴi haɗa ko boni. si tawi boneji ɗin sakitike bal yahi ha tawi ko yamirayno ɓen ko moƴƴi ko ɓe woni yamirde bone, tawi hande kadi murandu waylitike hara no hulɓini. boneji sakitiɗi ka meɗen ni no ɗuuɗi. ko waɗi e wi'a jeenoɓe no heewi bonnere, yaroɓe beere ɓen no heewi bonnere. naam ɓeeɗo men no bonnude yo Allah fewnuɓe, kono ɓeeɗo wonɓe e wakkitade mawnina hoore mum, waɗa hoore mum ko kooho, tawa kala ka goonga woni ɓe jaɓata kadi goɗɗo jaɓa goonga on, ɓeeɗo kadi wona e moƴƴere woni goy. yettugol neɗɗo sornaka ley nooki muɗum wata a janngu si wona e jungo an, wata a jento goɗɗo si wona min, kala ko wona ko ɗum ɗo ko fenande, neɗɗo on kadi ugginoɗo wi yimɓe ɓe tawata ko groupe scolaire majjere on ko ɓe jangi, diplôme maɓɓe on ko biimi mandi ko ɗum ɓe yaltidi e muɗum. adna on fof daroto wiya mi yii suumaye, ɓeyna ko fenande ñaame na gonga. adna on fof daroto wiya yii juldandu, ɓeyna ko fenande hoore. man haula neɗɗo ñaamowo awre hoore julde o koye moƴƴinoɓe jeeya. idan en hani wattande yila. bani adama yo waɗo hoore makko place bani adama. si goɗɗo han ronki haqqille makko ɗen, o ronki konngol makko ngol, ha o wi'ima diina kan ala nokku si wona lagine ɗo, makka ko e majjere woni, an kadi so a jentike oɗo haray yo Allah ɓeyde faaba. en andi Tufaylu bun Adi nde o fokkituno makka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no nula, jippirono dari makka, kanko Tufaylu o anda ko hunde ko fewndi makka.
mo wowi yahude taro yo suudu kaaba hirsan sanamuji ɗin hoota e gorol makko ngol o immi o ari o tippi makka o tawi makka fof ko mojoboy ko o lanɗo ka diwal makko o anda hay hunde ko fewndi ko hoɓe makka ɓe noddimo kanko Tufayl ɓe naɓimo sera to ɓe inni baba a ari ɗo a taw ellano ko amen ga paykun no yalti ɗo no aaƴi ko nulaɗo o sendi nene e ɓiɗɗo o sendi gorko e ɓeygu ala ko bonnere ko waɗal ka saade makka ɗo joni wona fi amen menen makka ɗo mapini men ko fi onon ka mon ton da ɗum hewtori ton ko ɗum anni men tori kema o wiyeteɗo Muhammadu wiiɗo ɗo ko nulaɗo rewrewe te ɗen fof hara a jentaki ko o wowlata kon hara a yewtidale makko si wona no hara a perdi Tufayl ngalɗi i ko ɗum fewndi ka mon ɗo ɓe hi ko ɗum fewndi ɗo o wi tawi ɗum maapini ñande o yaltayno o yaha ka Kaaba wangagol o yahi o ndaari hottollo o loowi ka noppi makko fii wata o nanu konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam naafisa ka o jaɓa o ari haa o hewti ka Kaaba o tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no juula kamɓe hari julde maɓɓe nden ka suudu kamɓe sirkoɓen ko honɗum ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya hari ko argol wuuɗa kella taaro suudu ndu wonno kamɓe dewal ngal fof ko ɗum ɗo kamɓe sirkoɓe o tawi Muhammadun dari no ñunco Qur'an waɗa ruku'u ɓanto waɗa sujudu on daari ɗum ɗum ɗo de no laɓa ɓuri ko anda o wi Tufayl nene ma perdima ko neɗɗo marɗo hakkil hiɗa sendidiri ko labba e ko kaani hiɗa sendidiri gonga e fenande haɗuma jentade o anda ko wol ko siko gonga so tawi ko fenande siko gonga jaɓa siko fenande acca o wari o ɓatti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o itti o jenti ko nelaɗo makata kon o nani o tawi jaka hari ko e majjere o wonno jaka hari ko e majjinede o wonno idan no haani an kadi wa'ano Tufayl wayi ni jento yimɓe ɓen wata jaɓu goɗɗo sorne ma ka ley danki muɗum innata a jento ko goto wolata wata jokku goto ta jento goto ka adna o fewndiɗo feƴƴanoma ɗon jento yimɓe ɓen anda ko na wolede suɓo anda ko honto gonga woni honto fenande woni janngu defte ɗen jentoɗa wowloɓe ɓen jooɗoɗa gollira hakkil maɗa kin gonga e fenande na goto si gonga wowlama wonki no moƴƴinira noon ki yiya tun gonga kanda ko gonga on ni si fenande wowlama kadi haysa a hersi joomum annunni kono haɗa andi ko fenande on no wonde idan ɗoftagol goɗɗo ko fannin himo ɗofti Allah jokkugol goɗɗo ko fannin himo jokki nelaɗo sa a jokki lundiɗo nelaɗo a ɗoftike mo ɗoftaki Allah ka serte toon ɗo yawmal qiyama ko honton Allah dandu yaade hara ko waɗo yi'oyta hara e perdi ndaren subhanahu wa ta'ala no yewta en fii ɓeeɗo yimɓe munninoɓe iwtiri ɓaawo yimɓe si ɓe wi ko ngay ko inna awa si ɓe wi townu koyngal ngal o toon so ɓe wi jippingo jippina ɓe wi kamɓe ɓe daranta hoore maɓɓe ɓe yiyanta hoore maɓɓe ɓe jentanta ko hoore maɓɓe koko ɓe makana woyi ɓe ɓaawo ɗum yimɓe wurnoɓe ɗan gurdan ha ɓe maayi ɓe naati jahannama subhanallah yewti en fi maɓɓe fiita yiyangol laawa wi yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasula ɓeeɗo ñande ɓe naadoyaka yiite geece maɓɓe ɗen harano sa e waylite ka nder yiite toon ɓe ŋermi to hakkunde maɓɓe toon ebba ha nino men ɗofto Allah ebba ha nanino men ɗofto nulaaɗo wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila joomi amin ko addi men ɗo ko fayi men ɗum ɗo ko hoɓɓe men ɗoftino e mawɓe ɓen min ɗoftino ɓe majjini men laawol rabbana atihim difayni min al adab wal anhum la'nan kabira Allah ɓe fawɓe men ɗum ɗo argol jahannama waɗan ɓe lette ɗen duubul so tawi ko 100 voltu min hiɓi waɗan ɓe kamɓe desa
huɗuɓe kuddi mawndi. Idan islam no jaɓi ɗoftagol mawɗo, islam no jaɓi ɗoftagol karamakojo, kono noon ko fannin himo ɗofti Allah e nulaaɗo. So ɗoftaake Allah e nulaaɗo haray o mara ɗoftaare, o mara hay e hunde geɓal. Nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe udditi kara maɓɓe on ɓe maaki suumu li ru'yatihi. so a nanta arabu landito ɓe innaali suumu ida ra'aytum, fihi farq bayna suumu li ru'yatihi wa suumu ida ra'aytum. Nelaaɗo maaki hoore si lewru ndu yi'ama, ɓe maakaali hoore si o yi'i. na gootum noon hoore si lewru ndu yi'ama, kala ka ndu yi'a ko ɗum nelaaɗo maaki. ɓe maakaali hoore si o yi'i onon, na ɗum ɓe maaki. nden ñande har julɓe ko nokku gotu woni ga ɓe ɗuuɗaani. idan qur'ana ko wi ko faman shahida minkum sahara, kala e mon tawaɗo lewru ndun wona yiiɗo dey. sa wi ko yiiɗo wo mawɗo neejo mo gite mum lo'i horata, wonɗe e suudu ala e yaltude on o horata, bunɗo horata, hara am ɓe horata ɓen ɗuuɗi ka maɗa, tawi ko yiiɗo o horata. idan ta en firoji ɗi tawata hakkil jaɓata, tabiti adna on fuu, la siyamma yimɓe wonɓe ɓen ka qibla ko ɓe mettuma o ko Allah waɗi ɓe ɗon. si Allah suɓi ko nokkude jippi qur'ana nuli ɗon nulaɗo makko on, a wi an ko ɗo woni a faalaka, ko Allah faala ko woni a faalaka. si Allah faalama hunde a faalaka ne ko mon pirdi, ko an ka ko Allah. ko añata makka aña yimɓe makka ɗo lorata hay pus, ko Allah suɓiɓe. ko Allah waɗi si a juuliɗo waɓtu goto hiɗa mari waɓtu guluji temedere waɓtu, ko wona ɗon a wawata ittude ɗum, mi wawata ittude ɗum hadal ngal daro. haysi maadi wondi ɗon ndi lancama muncama waɗama jaare, la qaddar Allah. kono sa yeehi a juuli ɗon julde wotere hiɗa mari alfu salat, mi alfu mia salat baraji mum. a juula ɗo duuɓi temedere haɓe ala alfu mia salat. si Allah suɓi ko hunde ƴettude an kadi ko Allah suɓi ko suɓoɗa ɗum. si Allah wi yaare ga wi ko ga yarete, Allah wi ko ɗo moƴƴi a wi ko to moƴƴi, a wi ko a julɗo ndaaro hoorema moƴƴa. idan inna alwajiba alayna أن نتعاون في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نكون كما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ko waɗɗi kon e hoore meɗen en fof enen julɓe ɓen tentini enen ɓiɓɓe ndiɗo leydi, ɓe tawata no fanɗi hande yimɓe leydi jarribaɓe ko jarriba ɓen ko. sabu so tawno jarrabu on ko adna tu wonno harano ɗen e jang, kono jarrabu on ko diina kadi. jarrabu adna o wona perdi, kala ko neɗɗo perdi o perdali diina makko hara o perdali, kono si neɗɗo perdi diina mum kan hara o perdi fes. eto piiji ɗin fof fuutuma, kono ta eto ha diina ma kam fuutuma de. si diina ma kam fuutikema haray a perdi adna e laaka. siko jawdi ma ndin fuutima ko adna perduɗa a perdali lakara. idan diina kan watta en jogitor diina men kan sama kala. ndiɗo leydi ndi tawata hande yehi ha tawi julɗo e julɗo, si ɓe karfa parti politique haɗa ɓe welda, ɓe inñidirta, ɓe hiwrodirta, goto maɓɓe naaki wawi moƴƴere. na islam wona kontede hay pus. on o bone ko bone hulɓiniɗo, monanoɗa julɗo tum naafi hay hunde. monanogol julɗo ko masiba goo noon kadi, mo anda noon probléme kone mum kon anda, kono yo woni a tikkani julɗo ni tum naafi hay hunde. a woni julɗo wo tuma tawa ko fi Allah yiɗirta, añira fi Allah, waɗira fi Allah, ɗawira fi Allah, hotuma wonta julɗo. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri en wondema kala e meɗe yiiɗo ko aña kon, mbimana ko sari a on añi kon, yo rew gongal e piiji tati to ronko hay hunde muɗum de. fal yughayyiru bi yadihi, yo ittir jungo ngon, si tawi naaka o waawi ittirde jungo makko fa bi lisani, yo ittir ɗengal ngal. si tawi kaka o suusata wowlude kadi, yo eto ɗum ɗo mettamo ka nder ɓernde makko tawa hara welamo bete awa.
kono a ittirta jungo a ittirta hunduko mettatama kadi ka ɓernde haray hande kadi imanu ala ɓawto sabu añugol bone on ka ɓernde hara a wowlata a naɓata jungo nelaɗo maki fa dhalika adaful iman imanu ko ɗon hattilo ere yon a yii kaari no jeena a suusatamo piide a suusatamo haɗude kono noon no mettema ka ɓernde ma ko o jeenata kon ɗo woni limanu ɓurɗo lo'ude on si woni kan no wele ma ɗum hara iman fuu sala nder ton ko noon kadi boneji heddi ɗin fof idan ɓe maaki goto kala e meɗen yo woni neɗɗo yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni emberetaga makko on subhanahu wa ta'ala o wondiri ndeɗo simore suratul asr nen andi subhanahu wa ta'ala ko wiɗo kon wal asri innal insana la fi khusur o wondiri zamanu ma alansara ko woni wo e majji kanji ɗiɗi o wi neɗɗo fof koye perdi woni si wona waɗɗo piijinayi pet illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ko woni perda o ko waɗɗo ɗiɗo nayi gomɗinɗo Allah golli ko moƴƴi noddi faade moƴƴere nde muññi lorra ko woni muɗum ko mo waɗi ɗiɗo nayi o iwi e groupe perduɓe ɓen kala mo wonali e on waɗoɓe ɗin ɗo nayi koye groupe perduɓe ɓen o jeeya ko kufune makko on janɗi wo ko dolki makko ngi yaaji wo ɗum haray hatta ko perdu idan etoɗen gomɗinen Allah subhanahu wa ta'ala etoɗen gollen ko moƴƴi etoɗen non nodde yimɓe ɓen kadi e ndeɗo moƴƴere siɗa noddude moƴƴere nden sikki ala a wiyata jeenowo zina moƴƴa weldon a tawata makko bano yeeyude marsina 100% ko riba woni gollirde innamo ɗum ɗo moƴƴa e mo andi mana ko makko uytoto woni weldon kala mo wiiɗa ko jokki kon ko boni a heeɓi gaño so heeɓi feere o piye so heɓali feere o bonne ma inde nden o laɓɓa inde wo ko baka e hoore maɗa se yii hande yahi e adna on ha tawi ko julɗo ka yaari o no waɗawa bare feetundu na hay fus wona par ce que julɓe ɓe wii boneji ɗin ko bone na goɗɗum ngoni hakkude julɓe ɓe julɗe ɗi wona fi julɗo on no jeeni wona fi himo yari beere wona fi himo wujji ko par ce que o wi boneji ɗin ko bone ko ɗum ella makko on fof ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko mouhammadul aminu ɓe wi'a makka ko hefera makka ɓe yiɗu nelaɗo wona julɓe ɓen dey ko kanko halfinteno kala piihu hun tawa yiɗa ko yeebo sabu ko hoola kon kono gila ñande o darino o wi la ilaha illallah rewatake si wona Allah laatana ɗon uzdana ɗon manatana ɗon ɗin ɗum fof no hoolorano ɗaɓɓirede ballal o inni ɗi rewatake ko fenade ko kaaƴeni e leɗɗe gila ñande o wowli kan lutti mouhammadou on aminu on iwi fewu tawi hande ko wowli wona gonga o hoolaka fes ɓe ɗaɓɓi ko ɓe fawa e hoore makko woɓɓe miijiti wi ko sa'ir o ko yimo woni woɓɓe wi ko sahir ko mbileejo woɓɓe wi ko majnun fof ɗi buga e hoore makko ka kamɓe winoɓe mo ko mouhammadul aminu ɓen kamɓe wi ko majnun kamɓe wi ko feetuɗo kamɓe wi ko yimo kamɓe wi kala ko wi e hoore makko honɗum o bonni ko par ce que o wi ko Allah tu rewete par ce que o wi ko deftere Allah nden ñaawi norte ko ɗum tun jokkete idan ko ɗum woni hakkunde julɗon kefere ma dargal daro si tawi noon kefere o yiɗete o wowlema haala moƴƴa o wowlema inde moƴƴere ko si a acciti ko mouhammadou wonno e mum kon a woni ko kefere woni e mum kon tawi noon ko ɗum ɓuranma waɗ ɗum si wona ɗum jogite dina ma kan ka ƴakkirɗe islam wona goɗɗo jeyi ɗum islamu mayata fi goɗɗo no maayi si islamu no maayano fi goɗɗo no maayi ñande nelaɗo mayno hara islamu maayino kono si enen ɗo fof ɓe maayi hatta islamu wuura par ce que islamu ko qur'ana noon ko konngol Allah ko annora Allah goɗɗo wawatamo roccinde ko ɗum waɗi cheikh abdoul hamid kis rahimahullah o wino ñande goo o wi ɓeɗo wonɓe moɓodirde adna on fi roccingol annora Allah on o wi ɓe roccinta o nangue ngen o wi nangue ko tagange si ɓe wawi roccinde annora ngenangue tagange ɗo ɓe wawi roccinde annora Allah on si ɓe ronki roccingol hay nangue ngen wona annora tagoɗo nangue ɓe roccinta yuriduna li yutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al kafirun hiɓe faala roccingol annora Allah on ko kunduɗe wowla ha tawa gonga wonta hande kadi ha dina jokkataki
si yi ñaawoje wona ɗe ñaawoje hannde adna o si julɗo gooto bonni ko julɓe ɓen fof bonni si keefeero gooto bonni ko kanko tum bonni ko ɗum wona ñaawede hannde adna o fof kam sa waɗi ɗo pantalon e chemise e keppiro a yahi ka marché ɗo a wujji ko an tu wujji kala mo keppi fottaro tawata kono noon sa waɗi kaftane e waare kufunu a yahi ɗo a wujji kala siga jiiɗaɗo waare nder marché ɗe ɓe hoccamo ɓe nawta ɗum e ñaawore ayi hukmin hada fi hon ɗum haɗi bonnuɗo nangue so tawi goɗɗo no bonni nangu bonnuɗo on watta wi kala wawɗo no wayi kañum fof no bonni nde ñawrata ko ñawore bonde ni ñaawiɗo nde wakkata ko toñowo aqulu qawli hada wastaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عباد الله لقد فخرت هذه الأمة وحق لها أن تفخر بما شهد لها الله به وفضلها على غيرها حيث يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن حقق هذه الأمور الثلاثة الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من هذه الأمة التي فضلت على الناس ومن لم يحققها خرج من هذا الوصف الجليل بقدر ما تفوت من التحقيق لقد مرضت القلوب وكاد المرض يقضي على بعضهم قلوب بالموت حتى نزعت الغيرة الدينية من كثير منها فأصبحت لا ترى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا وهذا والله هو الداء الأضال الذي هو أعظم من فقد النفوس والأولاد والأموال فاتقوا الله وأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على الحق ولا تأخذكم في الله لومة لائم yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi no hani yettede en seedo ko goto wiigol Allah ko goto no wowlede ka kunduɗe kono no manki ka ɓerɗe eto ha Allah wona goto ka ɓerdema bani adama kala ko o waɗi ka hawre leydi ɗo o taw Allah windino o waɗay ɗum sina ɗum o wawata fannin hiɗa miiji si tawi ko heɓay ma kon koko heɓɓita ma ko heɓata kon siko heɓɓita wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah heyɗitina iman ma goɗɗo watta hay hunde ka hawre leydi ɗo ko tawata Allah eɓɓano waɗay o wawata goɗɗo kadi haɗata waɗugol ka hawre leydi ɗo ko Allah eɓɓuno waɗay o wawata on bani adama ala Allah waɗino koddureji ɗi gayni ko ɗum waɗi gomɗinnoɓe Allah ɓen shi'aru maɓɓe ko honɗum qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa mawlana ndon shi'aru gomɗinɓe Allah ɓen julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo mo tawi ko Allah woni rewde hara nana fiqiyagal en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe hosinaɓe haray jiyaɓe Allah ɗeɗo mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no haalaniɗe yoɗe mantor yoɗe weltor ko Allah subhanahu wa ta'ala mantiri ɗe ɓurni ɗe kon hoore moftaji heddiɗɗi honɗum wongolɓe yimɓe yamiroɓe ko moƴƴi haɗa ko boni gomɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo tati si tawi neɗɗo tabintini ɗiɗo o gomɗini Allah o yamiri ko moƴƴi o haɗi ko boni haray o heɓi ko wiyete kon diina makko kam idan haray Allah subhanahu wa ta'ala mo ɗaɓɓiri en gollugol ɗeɗo golle daranoɗe e hoore soɓe haɓugol ɗiɗo boneji ɗe tawata no saaki hande so wi en peesidir hakkude boneji saakitiɗi ɗin ka meɗen ɗo
e moƴƴireji woda ɗin en tawasi ko ga peesuɗen tigi hara ko ga peesuɗen a caali ha lahara e yiya perdiɗen waali e kene ko Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wino kon zinu li anfusikum qabla an tuzanu sa peesi hande boneji wonɗi ɗin ka hawre leydi ɗo moftaji attinoɗi ka hawre leydi ɗo ɗin fof ko Allah jantani en ko bonnere wotere ko ɓe wannoɓe halka sabu muɗum ɗi fof hande ɗe moƴƴi jogui ko dandata julɓe ɓen bone ɗi boneji ɗo wona angal waɗugol ɗigol no anda alhamdulillah julɓe ɓen no dandini e mum no woɗɗiti e muɗum kono hattata ɗon ko ma haɗen kadi si e woni tun en jeenata e yarata e wujjata en jattata en janfata ko kono noon en haɗata kadi en senda enen e maɓɓe ko oɗo muskila woni ko jogi ɗen a jeenata kono noon jeenono ka suuduma ko an woni moye faggude a haɗatamo a tefata ko honto ñalle tefata honto hiiri a hitafata honto waali no arda ɗon ñaama ɗon ɓorno ɗo waala ka suuduma ɗon haaju ma ala ƴetta jikrol ma ngol yaha juula arta joɗɗa tawallawna alladina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita allahu alayhim wa fil azabi hum khalidun sa ƴettiɗe ayeje ɗo a wallini ka hoore tabal ma a jangiɗe janngugol tasko a tawa hiɗen jogui probléme subhanahu wa ta'ala o wi'i huɗama ɓeɗo yimɓe yeddunoɓe Allah jeeyaɓe bani Israil ɓe huɗama e ɗengal annabi Dawud ɓe huɗama e ɗengal annabi Isa yani Isa huɗunoɓe Dawuda huɗi ɓe Allah yeeti en ko fii honɗum ɓe annabaɓe huɗani ɓen ɗon zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ko addi ha annabaɓe huɗi ɓe go'o ko sabu ko ɓe yedduno kon taw ɓe woni ɓe darata ko e keero ɗum ɗo wonno ella on arano ella ɗimmo on kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ɓe haɗidirtano bone mo ɗimmoɓe maɓɓe ɓe waɗi o ɓe no jokki haaju mum so bonni ko haaju makko si a moƴƴini ko haaju ma goto ala haaja goɗɗo jokki ko ni ɓe wondirno idan ɗum ɗo wonno sabu ha ɓe heeɓi kuddi ndi go'o ko ɓe yeddi kon ɗiɗi ko tawno kon ɓe haɗidirta kadi bone on o addi Allah on ko sakkitorum o wi tara kathira minhum yatawallawna alladhina kafaru ayi ay buy e maɓɓe no weldida e heeferaɓe ɓen tawal haajuji maɓɓe ɗi fof jungo ɓeɗo julɗo on no innimo o inniramo par ce que tinaɓay ko julɗo weldugol e ɓeɗo yimɓe heeferaɓe moƴƴo e maɓɓe bono e julɓe ɓen itta bote e maɓɓe ɗum ɗo ko noone e bone mo tawata buy no faggiti hannde so tawi ka golle ma a tefa neɗɗo on ko jokki ko heɓi to wo ko bone waɗoyta anndira tawa wallo e bone ɓen idan da hani andude neɗɗo mo wonduɗa on ko honɗum woni e muɗum par ce que kaka ma o woni ittude ñandu makko ndin e jaram makko ɗan e baldi makko ndin si tawi ko o heɓata ko fof ko bone yaata andi a walludemo e hoore ɗum ɗo weldi e hoore ɗum a haɗata a yamirta damere pourcentage nder to idan harayɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hollu en gonga o arsiken jokkugol gonga oɗo majjere ko sakiti e hoore meɗen duumi en toro Allah subhanahu wa ta'ala alay tan en ɗum ko waɗi probléme ji ɗi fof ko ɓuri hulɓinade ko wongol yimɓe ɓe anda e hoore kadi ɓe anda si tawi neɗɗo on ko anda kono himo andi o anda o mara probléme mo reconise majjere makko nde himo reconise o anda kono eɗen mari probléme ɗi tawata goɗɗo suusata udditude hunduko mum hande wowla e micro par ce que sinon heɓata ka o yalta mokko ba si yeehi ha tawi mokko ba fewjowo yamirowo haɗa on landeteɗo ko woni wo on ko kanko daginta kanko harminta ko wi wo ko ɗum watte tawi o hay fati o fira ɓe yimɓe ɗon honno heɓata malore goɗɗo ko o yaaji hakkil wo ko o ɓooyi yangade jinde aduna o so o jangali o mara peewal o atande peewal abbatake sabu piiji goo a sikke ko ɗum ɗo woni moƴƴerne sabu beleɗe maɗa ɗen tawa yatta beleɗe wawata moƴƴinde diina
subhanahu wa ta'ala wi wala wittaba al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard si hara gonga on arno jokki beleede den leyde kam mo bonen mo bewi en ko dum da watte gasirtano ko lurruden e mun ko metta fi deftere Allah den no wali sunna ne laado on no wali siko gonga faala den ndaren ko alqur'ana yamiri kon jokken dum siko gonga faala den ndaren ko sunna ne laado yamiri kon jokken dum acciten fu ci tawi e lurri kala mo ka wi dum kala mo ko ma wi dum tay en fottata a jabata kala mo ko ma fenne jabata kala mo ko am fenne ihla deftere Allah den no wali ndaren ko mama be jetton ko woli kon tasalo dum don kadi bet kono hida welti ha wi en jaaren qur'ana hida welti ha wi en nelaado maaki inno ngo ka julda wi sallallahu alaihi wa sallam muhammad rasulullah ko hombo ma anketi modi ta mette si inna ma hen ka qur'ana jetten wata mette si wi'ama ndaare maakuji nelaado en golliren sabu hale ko gonga na dabbitede wana fi towngol ola jippina oda ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين